Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Ka Office Jong Superintendent of Police Ribhoi District Kalabu Kajing Tho ba Pynkup burom ya Kiriuslur Kikina School but no hikai Jong Kuwika School Hatan Mauhati Ribhoi District Minha Kasantrik Ujumang Namar Kajing Pelat Im ya Kamansiam Le Jong Khyllung. Ya kate kicing Pynkup burom bat kasernot ya kabala penlong hanong po DP Office hakaba UDSP Ribhoi uba O Masar MPS bat u additional SP Magjual Marngar MPS. Na kaliang ketenat pulit Ribhoi District haka kerteng USP Giri Prasad IPS ubala soy ya kemu horban ajingero kabakrau ya kejing trishtom bat kejing shlur jong kinong hikai bat kikina skul ibala dan bentaban pin im ya ibe ikhlung ibidang syukha ibala lap bala no ben. Ha kekerwo pat ba ki pulit gila pen pau ba kejing la ban shim kya bat kejing yo i ngai jong kini kino hikai bat kena kala pen long ya kejing pen im bat jing job ya khlung bat kumta lala ban pen im ya kejing im ka bakordor. U Superintendent of Police ulo ong ba kum kini ki kam jing ya rabrio ki pen I ya kamen siem jing lang bat kejing ket kli ha ki im lang sa lang bat ki pen klan ru ya kejing dei hapedeng ki pulit bat ki pat ba. Lo ong ru ba kani kakam kalong kanuksa kabashisha jong kajingmut kajing tray da kajing isin a. Ka office jong Superintendent of Police kala airu ya kijingirap babha tambat kijing kurku ya kini kino hikai bat kena skul ha kijing persyang jong ki ha kalawe bat kekermen ba kijing le jong ki kanong kajing yalam linti ya kiwei pad ha ki imlang salang.